bwana mukuru wa Karama Reverend Father Cyril Mujuna Shabire Minyeto mu Bushenyi okwerinda okweshweka mu dini bakagumana bakora ibikorobere birikuza kumara hamagara gabo umusoma wo kutura orere uturana umanyundo uturana bagenzi babo you are not living alone uyo mwokweba uturana we he or she has got a value. Oruterane rw'Eminyeto rwishyurwaho n'abebembezi ba Bushenyi kandi Haji Idi basajja barabuhikira ha mukorogo nawe ashabire Eminyeto okwetwaza kurunja mu cumuro kiringwe ki bahurugane n'abazire babo kandi bayongere kwebuza abantu bakuru aho ko abantu bakura bingi kuko bano bantu bagirinda aba bana abantu babindeza kubagira abantu babindeza kutunguka bamwe Minyeto abahikira mu ruterano basimire Father Bruno Rukurebye Minyeto mparishi ya Saint Kagwa ahabwa mushomogo nyoko Minyeto cyinshi byarukanyuma akuba aba babemba to encouraging batoyekire ko kubasa kurakurana ko kubasa kurugumu hasi kandi tukabasa kurakurana mu bintu byinshi wako kukiza yagize umwana w'umushiki kugira ngo kubire kine rimwe okusimbe mizitu nk'enye mu Kristo ni nyo ko Minyeto umwana w'umushiki nyegire undarga hansimbe mizitu mu Kristo ebinda nani nkoreka na mukoro mu Kristo Obiro bataye omaze biro bingayi ogugubire guriyo murundo rwa mukaga parisheji erukutekateka oruterane rw'Eminyeto amakoraga gashakwa Abraham Muganzi.